Everyone no hanyo hai ani ketal blog alam sabo gang blog daw imaya ngai tong kha jora ki sa kom ni bagai nai mani jora khapian bagai ge tini ge ko brok de ge sing daw Rabindra Bhoban thang tong ta ang sai chung no sin yang ni ge aro tini le de khanya ge su ge nai tong de ang no thangai phuno kan ge sung sak ba jara Rabindra Bhoban boro mai sin tong go kang no phuno kan bu su boro bang kha ta bu to phai bek ba se phungai siring ke ba yang berada jatuh nanti ada jatuh masih bagi sebelah kamu sampai sekarang tang aja pakai masa aja oh yang tergundra adam kamu ke sekali ya narok ini baru kaisa baca kisah saya kenal deh sade bagrok di bos yang sade bos di bagai reli kena naik kamu tabung kita musuh naik sini women's college ni nungli ni macam tabu khenge ko bro de na pala nya bagai phaisa bajai Rabindra Bhoban ke singya le likhanya bagai tamne bena rom lai jak ko nai ang sumi sa chu yang an to tei bo khlo tong ni chari tei bo khlo to chin college ni so boro ba mai tong ka ni bang se no vai kisum kali na ho kere rihim tong le sung da bu pero da ne yang ke we di tabu hingga sing reli no kholai kya tabu himui tong lai sang hingge no nai tong di tini blog paithak jora ang khaklai no rok paithak jora no blog mai ani hini nai te especially no rejo ton no ko blog te ni te ko blog shane jo ton no khakha ham te chi baya faro i ching tabu hingge kollan chomni tikhe guri hui nai le riklai lai nai Rabindra Bhoban ni simi ge sing tirak thangai no tongo agu goi hingge no ro nai tong di paithak jora boro bang suka sih rumah sekolah sebesar bang golong maling no khai na ta ya na chape mo khai anh tao đi nông gặp một tí xe gặp phía bà làm mà căng tắc đặc biệt anh đi nông gặp xe tabu hingge sing leri rok khai bai nai Rabindra Bhoban hai sok pe pizza o kha hingge pizza ka tu bujak lai nai yang ka photo bujak tok lai yo hani o photo bukan na ang no photo buna ni yang ki cameraman ya ka photo shoot chole jong temani khake sini bisingo okok borokok no hamkrani no bawaisa horomati bawaisa bidesi ni hor ruman mono te kaisa বেলাই কে হামবাই বনো তুই বগলাই তুই আয়ুক লগই দপ্তর সকলের কাছে অনুরোধ রাখবো করতালি দিয়ে ওনাকে অভিনন্দিত করবার জন্য।